Odunsini bi akokuma kola we di 10 years and maami asoma no so onko echima nkoton more. Ama asem na be case ama asem we akwa akosi Supreme Court. This is a case of Republic versus Anthony Asumaniewia and ebeye Anthony Asumaniewia versus the Republic. Asem akwa akosi Supreme Court o kola ne maami asoma no so onko echima nkoton more. And adunsini afra kola na to more ni bi no de aka banku no ne nadamfo adi. More nso omo ntua omo free ye. No mo se akra ne nkomra no magi ni sika. 3 o'clock akola no ko eba so obedan ne ka dunsini no so oni bi o so oni sika ne bi nti akola no ko na akola no so nko. That was the last time omo hu akola no mo hu akola ne bi ne ma mo se 5 o'clock omo bi no ama the next day e no mo bo pass yenye yembo gongoni ehwe akola ne mra chese ye hu akola na nkofo se ye hu no dunsini fie dunsini no so se na danfo bi a o ka no he friend samoba ono na no onim bebi akola no ko so ne nim ye no nyina ne ka banku no no mo che nam ka ho enam banku no mo ntua no omo che enam ka ho no mu di enti emusa na danfo ne ti police for ne investigation no omo ko hwe omo fie ye ko dunsini ni fie no na ase na mfichire ya pra baby bu ase nwura kakra ho ampa omo hwe na ntomago bi gugu ho omo peja ntomago na obi nine na tete ho se ye kuma kola na shifom etutu ne body pass. Abusia mo akwaba edebatu maji iso meso se enene de dikan woni me ediehia subscribe my page na femi adoma no se na ebeye na upload bia nsa ebetimi aka na abusia ne Ghana ye da sore ya asema yate no na ayenwanwa yi pa mede eba beso mo se ye behwa anka emre mu ha no sentence to death ewo ho na so ye time fa nya dwuma na so se me no ka say de konfo bi nsamo ne a wodi no enam so ama sa judgment we ye de bi ama no ya court ahye se ye mfa no enko na ye nkwaje ne nkwa emfiri ne nsem se ye de e shana konfo anase ye shana konfo ama no so age ne nkwa e de afiri ne nsem e de na konfo eye ya enam so ama sa judgment we etimi akọ e de ama no konfo ene na damfo bi a ewo ho na abaiwa akwala wonya infishia edu abusua ne maame e de more aswa ne se onfa nkọ achi no nkonkotomra konfo na damfo awia bi manu mu abasem bi di banku mu niska ena mo fra abaiwa se ne wo mra na more wo mu ntobi konfo to more ni we o so maame mi niska se ne twa ho bra wokoba waba beji usika akola twa ne hokoba be nunum se konfo makwaba fam sika ma konfo ese mi ni bi nsiko na ba se da bi me ma me de nyama na so me se wa ma misika na de anya de ameko abusua se me no ka se meko se me nko se metua se konfo ese wontua waje akola ne nkwa e de afiri ne nsam ma me ne tena ya wo hwe ya ne ba ne ma wo hwe na ade chenye we hu abofra na se ne na akola na renti yensi so yesi so aye hwe na ye hu no kopie mo police station e no mko ye report a police wo ye nhwemu a no mko hu se konfo yi e na etimi akwala nkwa ede afiri ne nsam a sei na judgment no ekoye odunsini bi akokuma kola we di 10 years and maami asoma no so onko echima nkoton more ama asem na be case ama asem we akwa akosi Supreme Court. This is a case of Republic versus Anthony Asumaniewia and ebeye Anthony Asumaniewia versus the Republic. Asem akwa akosi Supreme Court o kola ne maami asoma no so onko echima nkoton more and adunsini afra kola na to more ni bi no de aka banku no ne nadamfo adi. More nso omo ntua omo free ye no mo se akra ne nkomra no magi ni sika 3 o'clock akola no ko eba so obedan ne ka dunsini no so oni bi o so oni sika ne bi nti akola no ko na akola no so nko. That was the last time omo hu akola no mo hu akola ne bi ne ma mo se 5 o'clock omo bi no ama the next day e no mo bo pass yenye yembo gongoni ehwe akola ne mra chese ye hu akola na nkofo se ye hu no dunsini fie dunsini no so se na danfo bi a o ka no he friend samoba ono na no onim bebi akra no ko so ne nim ye no nyina ne ka banku no mo che nam ka ho enam banku no mo ntua no omo che enam ka ho no mu di enti emusa na danfo ne ti police for ne investigation no omo ko hwe omo fie ye ko dunsini ni fie no na ase na mfichire ya pra baby bu ase nwura kakra ho ampa omo hwe na ntomago bi gugu ho omo peja ntomago na obi nine na tete ho se ye kuma kola na shifom etutu ne body pass to omo ya omo yi ya omo hufunu sekan so shefunu omo hu sekan no so amoja wo ho ebusa dunsini o se onim ho hwe eventually police for che onu dunsini na danfo no na whilst ya charge omo edi omo ase mo court na danfo no ka ho no eye ba no owuye ti na aka dunsini no kwa na edi na semo o se moja na wo sekan no ho ne ade na de akokọ moja ene so nkofa akokọ ne mbrokofa akokọ no ba akokọ no ye ntwa ne ti omo se na ede na wo di moja egu abosomso
akoko no so yentwa ne ti nti moja ne free he ene wantumi ankyere mu nti kwakwa ne se court ne ye no muhu moja wo ne wo ho omuhu bi wo sekan no muhu bi wo na aboto ho ana omusa hu moja ne bi wo bedsheet mu tawo mu ne ade na moja na wo bedsheet mu ne tawo mu de na yakoko moja ne de ne nyimpa ne moja no muhu wo sekan no ho wo no ho ne aboto no so de omo tese na ye nipa de nti court no wie case ni awie omo hwe court no ebu anofo no omo sentence no to death by hanging so no so ye hanging bi ne nku no ne ndan ne fi asase so very sad case na judgment no na Dulcinea no lawyer for so months say because murder cases here the court a tribal jury ot kai honorable JB Dankwa case na MP na owu no sexy don case no on say see jury no omo enya majority because they say jury no do na convict say we for into we say no or no lawyers argument on the case no court of appeal they say judge ne ma jury ne direction for jury ne ye fa ankrankre we say Ghana for me or Nai Ghanaians, or Munya lawyers, or Munya judges, or Munya Ray, near the Mabet, no so much TB. Now, judge, no, a guy, this uncle for no Munya, so a boy judge, we take a decision and say, would you for an answer would give him? Because it would be a matter, a bonny mood, to enjoy my judge and so, into almost say, judge in a direct jury, no, one direct to me, or direct to a moon such a was or Chiano, into the ma, or Mubuano for, say, for no so, and go to Mubiano. It is standard, no. Me too, because the criminal cases, no man say, see a baby will before we see a one for beyond reasonable doubt. Into way, and I do see a lawyer for fine up communication at the call a friend saying a court of appeal. As simply do court of appeal, no, and a court of appeal to say, a branch again, I would so not say I'm court back on court or form no. Court no, and share your money now because. Namo jana court need way evidence na jury ni jina to mu di bo an for say ye hanging no so yenku no bie no omo se moja na bi wo ntumomo na bi wo bedsheet mu na bi wo tawo mu no nyina na akoko moja ba se jury na fair no e no mo fa one side na judge no so bo ahwe wo ba ye no and judgment we just Professor Mensa Bozu, one of the celebrated lawyers and judges in Ghana or your authority on criminal law uko law school books are yesua nyina akra no and not trust a book no to be for Bibian so ever. To my minute na case I said I be no lawyer for as a more chair some na one place because as some na court of appeal jira so no one kasa akoko moja no kwa because moja na yehu nwa huro mienu yehu akoko moja na yehu nipa so moja ti ade na mo shada ba Supreme Court e be kan say as akoko moja kwa na yehu because moja na yehu bi wo wodu ntini no wo ro na nipa moja yehu bi wo sekan ho na nipa moja yehu bi anode egu abosom no so nipa moja. Nti ade na wo kan akoko moja no kwa in any case Justice Professor Mensa Bozu wo kwadu nsi no ba e udi ntro so ba court no ahia se wo se ya akoko moja akire wo se o yodwan moja enso ye check ye no na de moja na na wo sekan no so no abotum no so no wo no nyina no ya akola moja enti judge say ye ka say prove criminal case beyond reasonable doubt and ye say be evidence ni na ye de baba court na ye say direct o see evidence be wo no ma direct e bi won so ye circumstantial enye direct but ukeka bomu a ni nyina kotene se asomasi wa nti Justice Professor Mensa Bozu social way a Odunsini ya Anthony Asumani awuya to ne lawyer for D&D on be kon odi o ase match ho matter from 2007 be 2004 udi for standard na was a jury no any court of appeal ni gina so no ano mo gina so because asem no court of appeal say odi for yenko hangen ni yenku no eba Supreme Court to na go the same thing omun change free. It's a very sad case akola we di 10 years ya me am de me life for 2 ho a se me ya akra na me ko achima na me ton amre bia na me ton ad committee 9 papa bi nko to me mona so ho na me ya akra yakopon na bo am na mdwane I don't know the eba me chimpo am mdwane ba akoso de oye me for one ig mi sika nyina free me so me nsem oyo se meto board ye ni bi na me kuta sika se nti ma me nsesa na me ko me fie ni me ko aba no makofa se for one am so akola me dim den enti the sad is akola we di 10 years ani ma me ni bi onye ni ba koton more bra na yenye bindidi more Udunsini no wadan for more na moto ekra mo ntwa mo free
Interbusia senior judgment no esiko no na yes sister film lady edi emu enchemu aba me de aba besom no we akwa yare hosem ye pa de ma ba tan ya wosoma ne ba se won konkoton ade no munya bibi kakra fa nkoma no akwa ye are hosem edi amome na we so che ya ba tan se be sere mo se Ghana no emu aye den de odi oman mu den na aye na che wan hwe yi a na esan sei na akwakoto ba enu nti se wo besoma wo ba se won kwa bonten enkonko di dwa bi fambra no husa akwara no obi ani mu ami a e ba na se bibi ono betimi twitwaje no koya akola esuko no se mfie do wontimi twitwa ne enje no hokwan bia so sa na akwakoya rehos me besre se about time be ma wo mani akọ wo ma no ho yie pa wenim no ensem after se video yi ba ye e ba monten so amede ababesuma fe me kai wo se Dr. Abednego contact so egu screen no ase ebusua fa na ene ne twetwe nkomo se yesunsumu hawo adwuma na wo pe sika sem na ye basa na ye so basa bi na wo so wonte ase wo po bi amana bo asunsum fam dia na me kanfo Dr. Abednego ede no amaw afi eye too much GH meso na wa subscribe my page na afi we mi adoma no sa no upload bi ato mo a only first person na unsa betimi aka all the social media handles no kwa eye too much GH eya kai se ho so be like no wa share ama wonu e bi nso enye bi ahwe makra